Ola, que tal, amigas e amigos do ciclismo? Amantes da bicicleta, amantes do monte, amantes en general. Nada, quería recordarvos que o día 31 de maio os amigos do Club Ciclista Os Andadiós de Villestro organizan unha ruta BTT polos montes de dali da zona. BTT, bicicleta de traballo temporal, son as mellores. E nada, dixeronme, mira, chavalote, vaite preparando. Para iso necesitas geles e barritas energéticas. Eu, nada, collín geles e tal, así, non se poden enseñar marcas, pero bueno, geles, calquera dos dous vale, e barritas energéticas, pilas de toda a vida. Pero bueno, eu son máis auténtico e entonces o mellor avituallamento que pode haber son os chourizos do país, da casa. Claro que sí, que tanto che vale para comer como se pinchas para cambiar o neumático. Así que, xa sabedes, 31 de maio, ruta BTT Os Andadiós, Villestro.